Tini ambassa dolai Tripura upanagar Shikha Birbari Kabiti Halnagor Tripura Women Federation One Seminar Panda khaijakha Pandao thangman jakha TWF 47 ambassa block committee ni dalbidal adongrok Koktomani bisingti saiman mani buskangni ADC village election o teino belek karakho seminar khaijakha hine koktomani bisingti saiman kha Apandao thangman jakha nograi motom Tripura tangbo khorok mungganang bikerang khol Journal chairman Ranjit Debormano khobai Tripura mothani dalbidal tang okrarok Tini kurang matani seminar wali seminar all pack all kuplung all bakha untuk jago dan tadi nanti kalau kubur calon naik dan ang asa kayu asa sini ya orang itu the protect individual the delegate tomai lo berani ko bakalo apa no commitment je tini kita matani program product Tripura ni अपना जो तो भी aim and object अब achievement निकालो अब उनका बरानो ठीक है कोई चलो ना करने में तिन्हें फिर तो पहले तो आगों नहीं नांगो एवं टैक्सिंग बांग साका जे नरा बो जे नहीं रो तब print media रो मुझे नरा ने बो great role तो हो वो role नरा बो पालाये meaningfully नरा आवाज़ मार खाने ने उनको एवं तिन्हें रो जे नित्य तो नहीं रो Opportunity 47 ambassa ST constituency ni bo observer of butong baksa yang samunur of butong juda jaga ni se observer butong payo ebong tai ka sakong ke browser jar dai to khlayo 2 সপ্তাহ বেশি mo president ano baro report nai ebong boro cheng block committee bo within 1 month khaijakha je village committee je vote nani bagai opani bagai bo uska ko vote committee rok ma khlainai je 587 je village committee tongmani abor joto tabo cover ma khlainai ebong vote committee bo systematically khlaiye jate to maximum 80% total out of total 80% to 90% chung dokhol khlainani chung tabo agok lai tomo ebong online no hinai Sini bakaba asa tongo jetu sini burok jotono khari woni samung tamai tongo. I wish we shall succeed to our objective. Thank you. Ambai.